Pozdrav. Ovo pričanje s telefonom je malo čudna varijanta, ali hajde, ne veze. Uglavnom, u zadnje vrijeme, ali dobivam pravo puno upita, gdje nabaviti alat, kako šta napraviti, tako dalje, pa da ne bi svima pojedinačno odgovarao na poruke, da ne bi tipkali, odlučio sam da vam pokažem korak po korak par tih nekih osnovnih stvari, pa kasnije ćemo vidjeti. Znači, najosnovniji alat je eđene. To je taj neki alat kojim se sve moguće radi. Sad imaju različite neke veličine, ne znam, 10 mm, 8, 2, 1, sve zavisi šta pravite, ako sitnije stvari, onda logično treba taj neki mar. Glavno za početak uzmete šrafciger, ravni, najobičniji. Ne mora biti to neka skupa varijanta, najbolji su oni stari, što bi rekli prijeratni. Uglavnom, znači, optimalna dužina tog nekog alatića je otprilike neki 9 cm. To je klasika neka. Onda lagano uzmemo brusilcu. Možete to rezati na razne načine, nekakvim pilama za metal, šta ja znam. Sad trebali bi imati rukavice, zaštitne maske, zaštitne naočale, ali meni trenutno muka od te priče, od tih svih nekakvih zaštitnih sredstava, pa eto. Uglavnom koristite zaštitu. Prilike, to je to. Sad, znači ovaj gornji dio gdje smo rezali, obično ostane malo oštar, šta ja znam, pa njega treba obraditi, čisto da se ne posjećate. Obično za ovu varijantu pravi majstori koriste brusnu šajbu i šta ja znam, on može fakat srezno, šta ima veze. Ima nas lijevi majstora koji smo skloni improvizaciji. Uglavnom sad, znači, uzet ćemo, pretpostavku da ste uzeli nov šrafciger, znači prednji taj neki donji dio. Znači, uglavnom ima oštre ivce, znači za zavrtanje i odvrtanje šarafa, to tako treba. Sad, kad radimo s metalom, pošto se s ovim alatom uglavnom rade linije i rade se ti neki motivi po metalu, ne smije biti oštar. Znači u ovoj nekoj varijanti. Rećemo da sam stavio brusnu šajbu. Treba za oblicu, to je nek malo čoškove. Haman je gotovo. Uglavnom sad je to neka solidna varijanta, znači ove ovdje čoškove smo obrusili, još su malo ostali oštri, ali ćemo treba uzeti neki što sitniji šmigl papir i onda dotjerati još. Znači folija jednostavno da klizi.
to bi bilo to famozno Eđene. Sad što se zove Eđene ne znam ni ja, fakat ono pokušao sam istražiti. Istraživo sam da nije neka turska varijanta, da nije neki turcizam ili šta ja znam, ali nije. Nego jednostavno naš neki stari čaršijski izraz. I eto, to je to Eđene. I uglavnom, znači, vjerovatno ćete naletiti na nešto pametuju da to sad treba nešto zakalit, prekalit, otkalit, šta ja znam, ali uglavnom, znači, ti šrafcigeri, oni su uglavnom zakaljeni gore na vrhu. E sad, ima pametnjakovića pa kažu da treba otpustiti neki dio, ne znam nija. Uglavnom, znači, samim rezanjem tog materijal se dovoljno ugrije, znači da se ovaj dio u stvari malo smekša. Znači, užari se pa se onda ohladi i onda bude mekši, tako da kad udarate ne otpadaju oni mali neki sitni komadići koji bi vas mogli povrijediti. Sjećam se ja kad sam prvi put htio da počnem da radim kod kuće, da probam sam, te neke stvari, da eksperimentišem. Znam da su ti neki majstori, hajde nazovi, sad znam da bez nemaju stvari ništa čim. Uglavnom su pametovali kad sam i pitao gdje to treba, gdje ima kupiti alat, ko može napraviti alat. Uglavnom varijanta je bila i to od dede ili ne znam, od babi, pa je to neki specijalni alat, pa je to nešto skupo, pa su pomrli majstori i tako dalje. Znači ono šuplja fakat, znači šrafciger, ja već nekih 20 godina radim. Evo, to je ta šrafciger s kojim ja radim. Još ga nisam potrošio, malo se stukao dozgo. Uglavnom to bilo to za danas, Napravili smo Eđene, znači sad već imamo alat, pretpostavka da imate neki manji čekić. Mislim što manji, to bolji, manje će vas ruka zaboliti. Uglavnom pratite moj kanal, u narednom nekom periodu napravit ću još par nekih videa da pokažem kako se šta radi, te neke najosnovnije tehnike koje možete raditi kod kuće.